Reka nizere ko aho uri hose, aho muri mwese mumeze neza kandi mwaramutse neza. Reka nizere ko naho bitari kugenda neza biraza kugenda neza. Tugiye kuvuga kuri Rayon Sports, dukomoze ni ku ikipe APR. Ni gute twisanze ahantu Rayon Sports ijya mu kibuga izirezirita mu kiba yarayibonye, yarangiza nkaho bidahagije igakubitwa nk'akabwana ibitego 2-0. Ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 2025, ndagira ngo wabyumvishe neza, ni ku ejo bundi kuwa gatandatu. Ikipe APR yagiye i Musanze gucakirana na Musanze. Abantu twese nyuma yaho APR yari imaze iminsi ihondaguye Rayon Sports ibitego 3-0, twese twumvaga resultat zizaboneka i Musanze hari ibitego 5-0. Abakinnyi ba APR barimo Kapiteni Claude ba Ombolenga ngo bamenyereye gukina mu bibuga by'intabire nka biriya byo kuri stade Ubworoherane. Ibyo nta kintu byavuze. Nkaho bidahagije, ikipe ya Musanze ntiyitaye ko APR imaze iminsi itsinze derby. Mu gice cya mbere cyonyine mu minota 39 yari yamaze gutsibura APR ibitego 3. Ni gute twisanze aha? Abafana ba Rayon Sports ari abantu bakunda kwita Gasenyi, nyuma yo kubona ko APR irayikubiswaga ibitego 3-2, abafana ba Rayon Sports ndetse n'abayobozi babo barimo Jean Fidel ndetse n'abandi, bamwe muri bo baraye mu tubyiniro, barara babyina, barara banywa, barara barya neza, baserebura ko mukeba w'ibihe byose APR yatsinzwe. Ni gute twisanze ahantu aho abantu babyina kubera ko wowe ubabaye, aho abantu banezezwa no kubona ibyago bikugeraho? Nibyo wabyumvishe neza, nibyo byabaye kuri Rayon Sports. Abayobozi bamwe mu bayobozi ndetse n'abafana ba Rayon Sports baraye babyina hejuru y'abafana ba APR n'abakinnyi ba APR. Barara baserebura ko mukeba wabo w'ibihe byose yatsinzwe. Bamwe ntibabyiheranye, barenzagaho bakavuga ngo APR itsinda Rayon Sports gusa, ariko izindi kipe yazigeraho zikayikubita zitanzitse. Rayon Sports ku itariki 23 z'ukwezi kwa 11 2025 yagiye mu kibuga ikina n'ikipe ya AS Kigali, aho ubungubu AS Kigali yagiye gukina na Rayon Sports ibarizwa mu makipe ashobora kujya mu cyiciro cya kabiri biramutse baye ngombwa hakaza ikiza nka COVID-19 yaje, shampiyona igahagarikirwa aho igeze. Buri muntu wese yumvaga ko nyuma y'uko Rayon Sports itsinzwe na mukeba APR itsibaguye ibitego 3-0, Rayon Sports umuntu wese yumvaga ko igiye kuza igakora akantu, dore ko yewe yari yagaruye ibihanyaswa byabyo, harimo Farnganye nubwo atagaragaye mu kibuga, ariko uwitwa Ndikumana Asumani, umwataka wabo w'ibihe byose, yari yagarutse. Yakoze iki? Nkaho bidahagije, Rayon Sports yagiye mu kibuga ifite confidence nyinshi, abafana bari mu bicu kuko mukeba yaratakaje. Abayobozi nabo kwaruko speech z'urudaca bavuga ati tugiye gutwara igikombe, dore ko APR yo igikona bagipfuye amababa bakaba banayatwitse. Rayon Sports ibyo byizere yari ifite ntago byahiriye, yagiye mu kibuga nkaho bidahagije. AS Kigali yayifashe irayifunyanga, irayivutagura, iyikubita ibitego 2-0. Ni Rayon Sports ikoresha budget ya miliyari ni AS Kigali ikoresha amafaranga atagera muri miliyari.
AS Kigali ifite abakinnyi bamwe bameze nk'abavolontiers, ariko ibyo ntibyakanze abakinnyi ba AS Kigali bagufatiye Rayon Sport, barayitsiribanga, barayivutagura, bayikubita nk'uri gukubita akabwana. Ni gute twisanze ahantu aho indirimbo ya Rayon Sport ivuga ngo umwana utazi koga murera ngo uruzi rwamutwaye? None ubu ngubu aho aba bana batari bazi koga uruzi batwaye, ntabwo rukibatwaye, ahubwo ubu ruri gutwara Rayon Sport. Ndakeka Rayon Sport ubu ngubu uruzi rwayitembanye rugiye kwigeza muri Nyabarongo. Ni gute birukanye umutoza mukuru bagasigaza ngo umutoza wungirije ngo niwe uzabaha ibyishimo? Umutoza wungirije mu mikino amaze gutoza yabakinze akadeyi, abanza atsinda imikino imwe n'imwe itatu yabanje, ariko nawe wakibaza ngo yayitsindaga gute? Ni igitego kimwe yatsindaga nabwo ku munota wa nyuma, nabwo akagitsinda atakinye, abantu tukabivuga, abandi bakaduseka ngo nuko atari yafatisha neza azabikora. Ariko se n'iki cyakurikiyeho? Mu mikino 2 yonyine yakurikiye Rayon Sport itsibaguwe ibitego 5-0, nta no kwinjiza igitego mu izamu, uretse no kukinjiza nta na shot on target. Ni gute twisanze ahantu? Ibaze kugira ngo ikipe zikomeye zose mu Rwanda zikubitwe kuri juru imwe ya 8. Wakibaza ngo igihe ziriya kipe za Al Hilal zo muri Sudani zaba zatangiye gukina zizajya zitsinda bingahe? Ibaze aho Rayon Sport yatangiye ari abazungu, ariko ubu ngubu ndakubwiza ukuri, niyo wayijyana gukina n'ikipe zo muri karitsiye zayitsinda. Abafana ba Rayon Sport barijujuta cyane. Abasaza bafashe ekipe imeze neza yari yowe na Jean Fidel, retired capitaine Jean Fidel, wari uyoboye Rayon Sport, yarazanywe na RGB, yarayoboye Rayon Sport atangiye kuyishyira ku mutuzo. Dore ko ayiyoboye ntabwo mukeba IPR yigeze itsinda Rayon Sport, ahubwo mukeba yakubiswe na Rayon Sport 3. Ariko ku manda y'abasaza IPR imaze gukubita Rayon Sport ibitego 5-0 mu mikino 2. Ninde uzakemura aka kavuyo kari muri Rayon Sport? Njyewe ku bwanjye ntabwo mbona yuko ikibazo ari abasaza, ahubwo ikibazo ni ukudashyira hamwe. RGB niyo yabizamo, ntabwo ariyo yatanga umusaruro. Rayon Sport ni yicare yige, ibone ko abakinnyi ifite atari abakinnyi ahubwo ari abayede. Ni abayede baje gutora amafaranga gusa. Abasaza baje kurohora ikipe, noneho kugira bayirohore bayiroshye mu mpanga. Bizagenda bite? Ni iki kizakorwa? Rayon Sport ni yicare ishaka umutoza mukuru, ishaka umutoza uzi gutoza, apana kuzana umuyede ngo ni umutoza. Ikindi kandi Rayon Sport nta kindi igomba gukora, ni ugutuza ikemera gutsindwa, kuko ntabwo nyibona ngewe mu mwambaro wo gutsinda. Neje irongera ukubitwe, bongere bakubitagure. Ni gute twisanze ahantu? Ese ni shampiyona yacu yoroshye cyangwa ni shampiyona yacu yakomeye? Igisubizo ni kimwe. Amakipe makuru yo mu Rwanda rimwe na rimwe yajyaga ahekwa n'abasifuzi, ariko ubu ngubu bigezaho umwana arira ntiyumve. Umwana arira nyina ntiyumve. Buri kipe yose irirwanaho, umusifuzi ugize gutya agakora ikosa bamucisha akanyafu kunda. Nyabuneka byarakomeye. Igihe kirageze ngo ikipe zitwara ibikombe zimerita. Ubu ngubu ikipe ya Police FC ibaye seriye, igikombe yagiterura. Rwose ukibaza izaba seriye. Reka mbabwire, shampiyona y'u Rwanda ahantu iri kujya ni heza, aho abarobitire batajibogama.
ikipe itsinda yabikoreye. None ni gute tuzisanga tuva muri iki cyobo? Ni Rayon Sport ngo yashakaga kujya mu matsinda ya CAF Confederation Cup. Uribaza iza kujyamo biri gutsindwa bingahe? Twari gukora amateka yo gukubitwa ibitego 10. Ndeka mbabwire, Imana yarakoze yatumye tutajya Rayon Sport itajyamo. Reka mbashimire, mwakoze kudutega amatwi. Icyo tubasaba ni ukudukorera follow, mukadukora like ndetse na subscribe, ubundi mukaba muduteye inkunga. Imana ibarinde, turabakunda cyane.